We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masije munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Aye umurimi nurange kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH543A nero lichiro nyura imbusuro ye nigo iringia asi eka iyembo nigo ugutumia chikiro ikomi awasura gese chibudi guchakira emerongo 35 wika emerongene ubuyabwaje nobonge igatiyabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera gusi impura nigo ekobereka na kwa mabwango tiriko igwa maruire embusuru ya KH543A nero embusuru enchole atibwiba amasakara aye nigo ali indagira ase etugo gwitania yo ejene embusuru gwitania chimbusuru nigo ekorosu wakurwa ase company ya East African Seed Company embusuru ya KH543A embusuru enchole asirigesa aligeya asamange tubakiri isimi ase inamba inuti isano libre inye inuti inye isano lemo isano gusi inuti ibere ejemu inye kinda inye isatu isano imbusuro ya KH543A imbusuro enjoy. Chinsani nye mwancho muligara lichele tukaliga liya ikumi liyomo tienyi hokatato mwaka bwe bubere na 2025 mo gose chitaliki ikumi na ikene kionga chinsenya senchira yobo ikirano chini ngoro kwaro nyototo nyangiri korwa senseme menyelio nigotoko bwatara na Wilson Makoli na yani gatia na kwalegana liya se kionga chinsenya egatiari na kwalegana magoroba ya lero tenchira yoko simekomote neke inyoronga kirintoni no ale sigati yito singe njondo ko moralinde ibona ene serikali toko nyakira mbuya muno se yatema sana ko tugwatiringa ngayumubero yokale lakini tejeti onyora matunda mate ya kirintoni yapara kurwa chinsemo cyari yateli wori omuriba ebunge ya Bonchari kuri mengoro nago simekomote uneka manyeriro gyoko eni gwakwaye intoligere dina abana ko ide jusukuru mingi bajundi baraja bagokera abora abotige bono bonyore fali barigere fali ya mangi abonchurelia abechiro ya magwawa wesokia nuko murunganira umurobori bogoche gotagora chiduka cyabo eliko nalibagalio kwagachwa egeti aze chinsemechyo. Many people were trying to give me small lectures. What is the president doing? Going to give out checks to young people.
And I told them, this is how I choose to spend my time. Omuraibu ense omosike William Ruto na bogo muraibu ODM omosike Oburu Oginga kora ibikaro by'ababwatani gose abajumbe bebyame ebyo bibere. Mwanchu muligarulia kionga chinsanye ni gotogo chaka kurwa chinsemo chiari ateri wodi ya Mariba bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii ase mate yemo ya gose ya mate ya Clinton Nyapara Mogesa ya nyarakaba gegoetera gosege gotwara omoichana mwamba manne chiga kibanyarakaба bagokora umuyiga wokwenia Clinton Nyapara Mosega gose Mogesa uyu nyataka bagosiriwe mabwa imensi ya Ukraine kubwatakana mu nechisegi chichi ya nyataka chigandrete gati yansi ya Ukraine eri ya Russia. Clinton Nyapara Mogesa ni gasirete mabwa imensi ya Ukraine kurende amateti ya tiranyora libaga lyokoreta omubiro ena koyania gendu kyobera barokwimike getambukiro na kuremengoro na gotinde kagosina gosime komote unenjera ya myoko mwenyura muna baweteire emerobeli eri yege kurugo sonjara kabakanigwa na masikani egento boigo kianyara kabage kabagyo goichane mono kurwa sabakwani amate habairi na basani igasirete tariki 30 ya mutinyo January alitoko nyori reporting osirira ari Russia asese ya Russia na Ukraine bono muna morochi twa kore communication ne serikali ya Kenya wetro muchugo ento Dr. Njoki communication ya butoke na Russia na Kenya. That means we have no clear information nga mwana oyo igo mto ngana kyale ko onyo chete Russia ukusira korokona koreki na sirete kera twachikoregereria ne communication ya government bato tumira latest e very clear that there is no communication whether moyare usina kwete bachikorige tari erebwe kane nabantu ensengi mabakuru ba Kenya bagenda kweriga likinse kyisiko lakini wono kiamonyorire akiona ari gusaba ngasa mabera Nyasaye ori otongete igoro nense elinda nyare koba okoro kiekene bunakire lakini ase serikali yetu ya Kenya njebuna ndoche ko bisekene ekiagera kuri omwana oyoga twaigwete ngosirire engaki yabeire entambe tomenyete isiko ga samagenga twamenyire gocha goikariti kuri arero iga igorero twamwa bune kenyoro tokoro omoyega elinde gwetira omoyega oyo abantu barukinka bagenda kokomera bituma nabandi bagenda kigasi yabawa kigatomoenie asenchera yoko simekomote ne kenyoro nga Clinton no wale segati yetu singenjo ndoko moralinde ibona ene serikali tukonya kirambo ya mono se yatema sana go tugwatiringa nga yumubero yokale lakini tekete onyora matunda iyo tugakira serikali mbuya abanyakinyoro mbuya mono sobolemereria asitwalemereri soko butesiga chonsi ntengo kwana omwana na matuka make magega yensemo gusegati yabonchiralia bechiro ya magwawe iyo gotoka ime county ya Nyamira kwe murungania ko bwatakana amono murobere bugo gotagura chiduka cyabo elikoyana na libaga lyobwaga chigosokorosi kwa kwegetige chigosoli igori tukulia lero obotendelibwe serikali ya county ya Nyamira banyakababo kwaregania emesangerekano gusomusangerekano bobo sanga ebirengereri igoro yengane iyo munago tumanye muri kito fatikari December. Abana inji bamagwagwa nigo ritiko rya rero basangirekana eryokorwa ebirengerero byabo igoro yokwagacha kwegeti kya esanige engana abana inji abaiga bonsi kobwamo barorekana kogokera amagenderero ayo arachie kocha maiga yokwagachwa kwegeti ekyo kamanyana dispute teyo asokwagache stadium ya Mawawa ndoiwana ine there is no dispute. Olo tigambo liri swali elimo mbalenga bawatabanga stadium teba isa kwa wachimawa wimukia mawa lakini toligere lina abana ko ide jusukuru mingi bawachundi baracha kwa wakera abora abotike bono bonyole fali toligere lie fali ya mangi na bahati alikuja mara ngapi tunakuja mara moja abana baitu bali basirire sinya sore ime esa marume mbai chega aike gwanja batake buchiesa na abandi bako batiotereria onyorenga eba ebintu biri bya mabuati nya sore abana begi
ensemo yabo chiduka chiabo chirache gutagurwa nigo nabarabo basabire serikali ye kaunti ya Nyamira naboigo area enene babwatirane nabaineke buna abaiga bonsi bakanirwe yene chiduka magega ono kini chiduka magega aba afisa tago tutwanya ko kutotijes namoga ndwa no iso bagari esmobelete ijugo de bali di ayana no tiel waya ono kile hele kama na jina ndia naombe ko wetu kabwana tadi wetu ginde tadi bwana ngokona wasiri aye maina onye kali kumire aria kakitwakane Onye nabo nigo igati yabo barurekana kwemurungania igoro yobwaga chibugetie keiga abo barurekana goteba buna ribaga chiduka chiabo chigotagurwa ritangani imbuya baria bairete endemere yeiga na kubeka ubwagachi ororo ritangani bonsi baranganyiwa engana abana inchi abaiga bonsi kubwamo barurekana koyetugutirare neriogerimo ase bateba buna barabo negeti baganetie kiaga chwe Quando questo c'è da sogno con quando c'è segati c'è che 11 and a half para sarenda buona minister agache che ti atikiarenge mat don't ever confuse people tirenge ti kara atikiarenge Omoroberi oyoiga bogosangiriria ebirengereria ebiga nigo boigo oikiranwa n'abawaziri aho bekaunti yiga ya Nyamira abo baira ebirebyo nabo kwanira obuya egetie keiga kirarete asogokenia uchumi yense weterase puraigwe His Excellency Amos Kimominyaribo ne serikali enene ikurawa na His Excellency Dr. William Samoei Ruto baamwire nga project inko irivaye vale kusinko irivaye kuri na serikali ebe kwaiga magwawa by the way biasara bila rega nini nene sabane la jagwa mpira ga kuti dikiaye moko ni binda kwelkwe ende iwana ga muri kuri nda ga kuti kodengera mpira ni mama omweri oye nigomo MC omagwagwa omuske apenimose nigonere abasaba abananchi abo itangani banchirane buna amagenderero agocha onye stadium tekoros kuma abantu bamito magwaguga mitogo kina whatsoever na bone stadium mo bateba egende mwantirera egende cyoko basabe kyamo tigatwantirane amagendero munagocha Hinko reporter getembe korwaiga magwawa eye gutuke miye bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Injefa Tigad Isemba na babwatani be skuru ya Bang'onta yogotoka ime yewari ya Nyamasibi bunge nyali bali masabe kaunti ya Kisii nigoli tukulia rabatwara mwego mwanne abogo chengera ogo kore bya asamatem yo mwaka weta igabo igo habarko bali banyatuka bakore bya asamatem abanyaka bakonyarera chisa wari de byegwa munago tubimurikito Daniel Ontire Ukwo no mugasorero chinga kicho mwega bukubaye byegwa aborokiugwa baiga 50 noyomo kurasi kirasi gikomena kabere kyo mwaka weta abo bakorete buya ase skuru ye secondary ya Bong'onta mwanja nigo chinga kicho hakwanira ubisi bwogokoria buya twasherekeire litukoria matokea maya education day asoko bwatara no kuyakorwa sawa abaiboli a community abana abalimu na bonsi support staff na batoko ogetenga twabwaterane buya mpaka twaikeire ekerengeke serero iga oikeraiga nyasaye abari babiro akubwaterana omokia obergo twabire tokoba inspired na kuba motivated no principle tokera twatebire twatebanire gento nigo togo yakora twabwaterana ase chinguru anda bari mbaito kubo kabari
saa 10 nonye chinse chinde chionse no bari na bana korengana na borokia abaiga ekirenga kiabe kenene no gokonya aborokigwa nebirengo bya masomo bibwenerete eri bachagwe konya asa matukali bosio asekelibuna amasomo ka narara bakonye koba kendi yonsi kelibaganitie asobugima igo gongwa kera bali baitu ngambuya mona baibuli ase support mu abwa mwatwara asengencho amatokeo ayo amaya na ntogendere kubwatira na ase bionse ngoendera gupongeza abalimu aba bonse bakura iyo minto mwanja ngana ndo mwaka oyo abana baro ba form 4 nyasawo gwanja andi bwanjire next year denyo amatokeo una twakwana nga abana toka ndikuya university next year na abana baita ndi 200 otherwise twagokira somo yorero tukumeka nyasambi yamono ikero toretiro bwaro asomo yiga boigo aborokigwa nigo baigwa esegeto igoro ya masomo nabuna naroka arabakonye goikirania chindoto cha basobogima lazima wazazi wajue kile ambayo inaendelea kwa shule yao. That is the only way wanaweza kupromote the development of the school. I want to say that as parents, as teachers, we have got a duty and responsibility to make sure that we take care of those young ones so that they'll take over after we have retired. So, abaibuli bali mo ikaransa, onde bwensi obwato mwana akasomi, tigatokoro mukia bana bali basome, una bali basomi, emyaka mekere moto you see the difference in those homes where those kids come from. Igono bali mo ikaransa onyo yutara itana harali, o make sure wa musapotiri oikwa bali mwana abantu basome, batakole ndebe jolele batuwa batire. It is your choice. Choose one. Utatoka na nini? Utatoka na cheti? Utakumbuka pamoja na nini? Utakumbuka kama deferi ya Uburonda Secondary School. Tunataka niwaombee nyinyi wote vile mko hivi. You are very smart. Kila mmoja atoke hapa ajiunge na chuo kikuu. nkuribaterega taseni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii ereterane nguru kwa Daniel Untiri na mubagani o Jajemelo Pizza and Chicken nigo nyaraka bagokwigora horusagirwa erwe 29 hime yo moche bosongo ase dibali ira yo gochia kwana na bokoledi obwange kigima na boigo obwo tungetie gotobo bwatrantie okorwegwa ose chi obokoledi bwechindagira ase ligo lijense na boigo andamano chindagara chekrero muliketo diponi asanya negera na aso bagani oyo na gotwala robotro kobwati. Jajemelo is the best in town, made in Kenya for Kenyans and the world. Omubogani o Jajemelo Pizza and Chicken oyore ne chinsagia emerongebere na isano na isato. Ni gobono baigoire orusagia emerongebere na kianda ime yomochi bosongo. This is our 29th branch as we continue expanding across the country. Currently we are in 9 counties. Omubogani oyo igani gora segetaseni kia mabuta Ashel daraja mbiri ekyo kiligeranetye na hoteli ya Mashpak aseparenene ya Kisii Migori. Nchasa marita nko kwa Linet Morao Murwa ngo korana Jajemelo Pizza and Chicken twabe toto konye igoro. My name is Benton Mande Okomba, the digital marketing manager at Jajemelo Pizza. Today we're so happy to be welcomed by the people of Kisii Town here at Shell Petrol Station opposite Mashpak Hotel. Jajemelo means the best in town with fresh ingredients. We sell various types of food, pizza, burger, chicken. We have fresh juice with us, drinks. Omongu sobo omonene noko na chindagra chekerero aseligo lirigo ikereka anene ne chiofa ao tokoro si pizza, chibaga, chingoko na chips. Tuko na offer ya pizza on every Tuesday and Friday. Tuko na buy one get one free. On Wednesdays tuko na offer ya burgers ambazo tunauza at 700 for 2 burgers, which is a very good offer.
nonyinabo ense mojende nigo bakoenana obokoreri w'eching'encho ao gati yabo goikera chikastoma chiabo ase omuroberio o customer service delivery. Have our cafe section ambapo unaweza pata chai, unaweza pata coffee and other snacks like donuts, tuko na samosas, tuko na variety, tuko na deliveries pia on Glovo, we are on Bolt and Uber Eats, na pia tuko na delivery services zile tunafanya sisi wenyewe kama Jemelo. Chingaki bari n'emiroberio yo gochigokinia chinsagi ao imeyense niko bariganirie abamenyi be county ya Kisii nabo igochirichie tanaine. Watu wa Kisii tunashukuru sana kwa ile reception ambao mmetupa. Tumeona watu wa Kisii wametuona na wametu appreciate and we are really grateful for that. Na tunaomba muendelee kuja kwa duka letu. Bakabia bantu ba Kisii county karibu kagere twaro chenge mwabwate demand ere igoro konye tore chine baringi tore Kisumu, Nakuru, Narok. Bono mukato request toiche tubaleterani kera konye nkurumure chioda twaba Kuroiga somo bagani o Jemelo Pizza and Chicken ime county ya Kisii eliana igonkoro kwa Dipon Hasanya. Na abana borabora kurwase county ya Nyamira nigo basemiwe ko bamaiso chiga kibares chipara nabo yokubwatia amachiko ye para ligwetanga kurwasa makwa ayoranya kabagakoretwa gwetira sobotumike we para anamano chinga kichiga embre nyinge eganda takane kwa chinsemo imesi ya Kenya kono kubori kwa nyako kurwegwa amo no moteneri bwa banyanyimbo gusoma pesi commander kurwase county ya Nyamira Musubati Pamela Mwita chinga kekora gusatu alegekaro amona barundi abo boda kurwase county yo ya Nyamira munagathome muri kito fatika December. Abana boda Banyamira Riders Association abo bakurawa no munyakerogobo Bernard Orindo nigorero basomiwa enjira engia baraitange kurwase ukubwatiraniwa kwimebasukano emenge ye para anene chingakeji embura enyinge egendrete kwenekiwa ase chinsemo ao obosemia oboiga ebwatanganwa nere Pamela Mwita omo traffic base commander wa manyanyimbo imeye county yeiga ya Nyamira. Kwa majina naitwa Pamela Mwita, the traffic base commander Nyamira. Siku ya leo nilikuja kwa kikao hiki wanabodaboda. Nilitaka kuelimisha juu ya usalama barabarani. Sababu saa hii ikiwa ni msimu wa mvua, lazima tukue karibu na wao, tufanye road safety. Ambapo waliniambia leo wako na mkutano hapa. Nikasema wacha nikuja niwaongeleshe maneno ya road safety, na katika hiyo road safety nimewaambia kwamba ni muhimu wakuwe na insurance, wakuwe na driving license, wasababu maneno ya speed wakiwa barabarani. Aigaboigo abarundi aba ba boda ebasabirwe beatanane no botumikyo bobe wa mariogo yobotindia erio nario enchira yoka pararende obochenu bwabo. Ulevi ukiwa unaendesha haitakikani. Nimewahimiza ya kwamba ukiwa umelewa, kama ni lazima na umelewa, usiingie barabarani. Paki ya motorcycle mpaka wakati utakuwa soba ujue ya kwamba sasa unaenda kazini, hii ni kazi kama kawaida, ndio uingie barabarani. Waangalie maneno ya wakiwa feeder roads, wakati wana join the main roads, wanajua ni wakati gani wako supposed wa join. Sababu unapata mtu anatoka upande wa feeder road, anaingia tu kwa main road, hajaangalia clearance of the road. Sasa unapata mtu anagongwa. Ensema yaye Bernard Orindo nigo asabire abana boda baiga bonzi tibakoba abango asokuimokia egetambokero hasa mabokabo nonye nekero bamochiwe. Kwa majina ni Bernard Orindo, mwenyekiti wa jimbo letu la Nyamira. Leo nimefurahi kukutana na Madam Bess akielimisha wana boda jinsi ya kufuata sheria badala ya kuharibu wakati pikipiki zimegongana na gari, na wafuate sheria zote zile zenye zinatakikana
na serikali vile inasema. So na mimi nilikuwa nimehamisha hao wote members wenye wamefika hapa na wale wenye hawakufika waongereshe at least, sababu hapa kuna viongozi na mkutano wenye tulikuwa nayo ni hapa Nyamira township yote na stage ni mingi zenye ziko hapo. So nilikuwa naomba at least kila mtu afuate sheria ile yenye wamesomewa. Ukoiga na kwa ugusaba kwabo kuchase serikali kwamba ikiwa kaunti yetu itakuwa na uwezekano ya kutenga nikisema kwa kizungu nasema kwamba inclusion in security structure, kwamba border leadership to be included in security structure so that they can combat crime and get intelligence from those people who are causing crimes in our county. Kingo reporter Getembe koraiga se wodi ya township yegotoka ime ye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Gisemba Mwanjumu ligereri gwikirabo nigoto kwenda humoti mukoma kaigo tukwirana tunagota kwenda na manki gotoskoche. aye umurimi nurange kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH500-43A Nero Lichiro nyura imbusureye nigo iringia asi eka iyembo nigo ugutumia chikiro ikomi awasura gese chibudi guchakira 35 gwika 40 ubuyabwaje nobonge igati yabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera gusi imbura nigo ekobereka na kwa mabwango tiriko igwa maruire imbusuru ya KH500-43A Nero imbusuru enchole atibwiba amasakara aye nigo ali indagira ase etugo witani ayo igene imbusuru witani ya chimbusuru nigo ekorosi wakurwa ase company ya East African Seed Company imbusuru ya KH500-43A imbusuru enchole ase ligesa aligeya asamange tubakiri isimi ase inamba inuti isano libre inye inuti inye isano lemo isano gusi inuti ibere ejemu inye ekinda inye isatu isano imbusuru ya KH500-43A imbusuru enjoy. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sibia komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golden sekegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igoko gosorelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust Voigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke Voigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba inotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende inoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Manje mulige karibu sensema ya kabere ya kiunga chinsa inye omo raiwe kia magia audia muske Dr. Oburu Oginga litukolia lero nyanya kabaga ukwanira igoro yobumo wose okobwatira nagati ye kia magia audia naboigo UDA inse iyo murobolio o broad based esanya kabaga gotogia umurobolio yo na kwane kebunani gora chikogendera wanene mono chingaki ense ya Kenya ganta kweroberia asoba chole bana bo mwaka bachirwe na 25 nebere Oburu nigale kwana iga yase omochio Nairobi na monokura samagacho AKICC ase ege ikaro kia barai bugosaba jumbe bekia magia ODM na boyo kerigia ODM ikimanya katabuna parliamentary group meeting. Mr. President, the country has been waiting for this. The country has been waiting for this because we are in this broad-based government, but there are people who thought that this report is the one which formed the foundation for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda. Mr. President, therefore, it cannot depend, the broad-based arrangement cannot depend on the 10-point agenda. 10-point agenda was meant to strengthen the broad-based arrangement. And Mr. President, the 7th of March, which was slated as the date for making the report, was not the end of the broad-based arrangement. The broad-based arrangement goes up to 2027. The 7th of March was marking the beginning or the date when this 10-point agenda was signed. It was an anniversary. It was to celebrate that anniversary. It was also to give us the interim report of the progress of implementation. As you can see, the 10-point agenda which we have been taken through is something which cannot end. It is something which will continue from today. It will continue into 2027, and it will go on because it is life. Most of the iganyar kawaga kwana mangi hanuma na serikali gante kwana kia inse iyo kobwatrana gati ye kiama kia UDA na boigo kiama kia ODM inse ye serikali maituna broad based. We have reduced fees for our university and TVET institutions by between 10 and 40%. The committees on education are here. We have also, as of this week, reduced the fees for our TVET institutions from 105,000 per year to now a standardized 67,000 per year. You heard the Minister for Education announce that this week. It is because we want to make sure that we lift the burden of parents on matters to do with school fees. And that is the standardized fee. And then we will now go in with all the bursaries the counties are given, all the bursaries the NGCDF is giving, and we have signed agreements with counties to raise issues on counties supporting bursaries. The Ministry of Education has signed with all the counties. Now, county governments can give bursaries to all our children because there are no children for national government or county government. We have not only hired more teachers, because if government does not pay for those teachers, boards of governors pay for them, which means parents pay for them. That is there in Parliament. We know there has been back and forth between the two houses. We will be recommending in this PG that we have a broad-based negotiating team.
one that is going to sit with both houses of parliament. Mwanjo mulige karabu to kodra mangana maya yekiunga chinsa nyeri tukeligali alero litukunelia chumaine chitaliki 10 omotyenyi o gatatu mwaka wa 2025 mo cheri nguru kwaro ne toto nyaingiri kurwasinze memeryo niko tugwaterana nere Wilson Makoli na bayikona sama transmission nigakurwa Jetson gose Kevin Ongeri magachi camera Wilfred Matondra yanda gatwaro buligiro bya miya Gatembe TV kimwe cyama musi bayigotwara gotkoya. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu. Incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo. Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogota nga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeruka so munu bweke songo nga full body check up igonta getogota nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru ise twaligere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari, high blood pressure, oborwaire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga maro mariogo ali yago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonya